laman ning kekang pilob-luban. Ingkutang, makanano tamo po, mi biye king manawang biye. At nano, ingke katang panamdaman, o nano laring panugali, potang babayat ing sabla, anya pinemo na panamdaman ing kanawan. Ila po rin ngakit tamo reni, karing ke katamong meramdam apamamasa, ngening 26 Sunday in ordinary time. Mumuna pong magpabayat king biye, apining biye, sobra. Kadwa, esya naman, ing magpabayat king biye, yapining biye, sakim. At katatawlyan, ing biye ang mabayat, yapining biye, solo. Lawentala po rening tunggal-tunggal, at lawentala naman ding panagkat at kaburyanan ni ngapong Ginoo, muntata po king momo ng punto. Dimdam tayo po king momo ng punto, as neng kasanting, nino pong may masang first reading kasi? Tungkol ya po no karining first reading, iba't king libro ning Propeta Amos, nang sasabyana, na, medyo maklakyayamong, ne? Nang sasabihan ng Propeta Amos, sabi na, makalunos kayo, ikayong magpasasa king pibanjan. At eyo no manapapansinan, ding kapatad yung mangailangan, ne po. Anya pong pigugunaman kayo ni sabi ko, sana simbala po, ne? Detang pepayaws na king Senado. O kaya nisman lang mag-online mass la. Ene po pinili nga mong Justin ni, ene pinili nga pong Maymay ing first reading ay ni. Pero very timely yan nang paganakana. Ingbiye, sobra-sobra, iyang magpabayat king biyeta mo. Patsi gagawan mong komplikado ingbiye mo, karinya babayat ingbiye mo. Na ano pong halimbawa, anti mo. Ati na kayong pamangan king bale, ang yang makanano ya kasimplihan, ay keburi, manorder na ako mong Grab, O nano pangakwa mo king Grab, migastos na kakadwa, sasali ka pang sakit nga rapin, po. O kaya naman, buriko, itang sakin. Nanong klaseng sakin? Luxury car, itang atin payong. Makanta po wari. Sibukan nyo na pong mintaking palengke. Magdala kayong sobra-sobrang pera. Magdala kong 30,000 king palengke, Versus itang munta ka palengke, medyo sakto laring budget mo. Pepa sobra kang bagya, pero makanta karakal. Kapilan ka mas panatag maglakbe, maglakad king palengke? Patse sobra-sobra? Ali, ing sagot, patse simple mo ing pami piye-piye. Ing panulo, king sobra-sobra, at ing panagkatat kapag nasani nga pong Ginoo, simpleng pami biye-biye. Waripo mo naman, makanyan mo naman king lugod. Patse lulugod ka, dakal ka kondisyon. Kaluguran da ka patse. Kaluguran da ka balang. Kaluguran da ka uling. Karakal kondisyon, kapagal, kasakit, at kabayat ing lulugod. Pero nung sabihan mong kaluguran da ka, simple mo, uling kaluguran da ka, ba mas mayan ing lulugod. Kadwa na pong punto, maging mabayat ya po ing biyeta mo, kadwang patsing biye mo, biyayang sakim. King pong kakatamong kadwang pamamasa, nung i-rewind yung bagyaing sulat ng San Pablo kang Timoteo, karinye po damdamaning sasabihan ng, the love of money is the root of all evil. Ing sobra-sobrang lugod king pibanjan, yapin niyang pagmulan ning sablang karokan. Anyapin nang sasabihan ng San Pablo ngeni kang Timoteo, tandanan mo ing biye mo, mapupupus king yato. Nune, ing biye mo, papunta king biye alanangga. Nanuya po yung magpabayat king biye,
patse bala mo kiti paking yato, mi biye na kang alananga, more, maging sakim na ka. Aga nakakepo, ini pong kayabe miking sakop, ne? Nung pong karengaliwang ya pamikibalo, at tinta mo pong housing program king sakop. Mami salita mo pong bale. Naman po murang-mura, pero ela pumal. Sakto lamo, ne? Ela po makanta karagul. At nga na po nitang kayabe miking sakop, among, balo mo ngining matuwa na ako, ngini ko realize na manyaman palang mabibye, ketang sakto mong pibale-bale. Nino pong bisang mibye-bye kaya kayo king maragula bale. Ala, ne? Kunwari ko pa kanyan. Bakit nga na po ni nga bemi? Mumunang bili na uling malalagwayang linisan. Ale, che maraguling bale mo, mantun ka pang kayabe, bang kanita alinis miya mo, ne po. At kadwa na niti at mas maulaga nga na, patse weekends, patse Sabado, Domingo, patse malatiya yung bale mo, malyaring nga kumikitikit ni papamilya. Miyabe-yabe, misulusulong mi papamilya. As compared nung maraguling bale mo, kaya ridang mingan, mamamunta na la, karing-karelang kwarto. Nano po ing panulo, king pong bie, sakim, more. Ing sagot, bie, sapat. Ne? Letter S yan naman. Nung kitang mo muna, ing bie, sobra, ing sagot simply, ngini po ing bie, sakim. Ing sagot, bie, sapat. Yapin po yan ng paganaka na ning responsorial sound. Ing Diyos, nakatamo paboren. Di na nakatamong tinape aldoldo. Pagtanggol nakatamo, aangat nakatamo ka rin kaya katamong mababang kabilyan. Patse po sakim yung bie mo, mekad, karin ka pa mas lalong mareklamo. Bakit? Uling mo nakakiting grasyang pagkalub ng bie mo, uling sapak ne, ing gamat mo. Pero nung sapatya mo yung atsuking gamat mo, panamdaman mo muna maning kagigisanan, ing kapapaltan, karin mo wakit na yung ngapong gino, nakapabo rin. Aldoldo, pagkalub na, ing sapat para keka. At katataw yan kaluguran kong kapatad, ing biye mabayat, yapin po ing biye, solo. Dimdamiya po yung ebanghelyo, anak, dimdamiya yung ebanghelyo. Na yung kwento na king ebanghelyo, yung kwento ng Lazaro. Ampo pa, itang taong mabandi. Question. Ini pong taong mabandi, Marokya. Marokya po? Pamugbuga ni Lazaro? Aline. Pamakarinene? Aline. Palmurane? Aline. Ot mira sa impyerno ining mabandi. Uling alayang gewa, alayang pakyalam. Indiena, biyayang solo. Nung pansinan nyo at sumukanukit ang pasbol, Lazaro, halos at sumukit ang lele ng bali, o tiniya papansin. Wari makanyan po, tang makwalta ka, misan, ako nakakakiting sabla. Magbalik ta ka rin ang example tang payaos laking Senado. Sipan mo, mamili kang sakin ka rin ang 40 plus sa sakin mo, kahit buri mo itangatin pang payong. Mo nung pakiisip, detang kayabe mo, detang kabalen mo, tingking Bulacan, deting kikatamo king Pampanga. Wading aliwatin lang payong, pero makalbog no man. Po? Potang misan po, maging manhid mo at mibiyebye tamong solo. Nano po yung panulo, king panugaling ini? Ing pong panulo, esya naman. Salo. Wari po makanyan po dapat ing panagkat, ing biye Kristiyano, tandanan nyo, mo ay, kugawang masama. Ita solo ya mo. Ala na akong pakyalam kaya kayo, babay, di ba? Pero patse biye salo, gawa ka ring mayap. Idake mo nung nanong at syuke ka, at makiyagom ka, king pa makiyagom na ni ngapong gino, kaya katamong tao.
Kaluguran kong kapatad, simple mo po hindi. Nganapin po Ariel Rivera. Balo ya po Ariel Rivera, bala ko gamit na ni nga pong mamay ni dati. Nanya po itang kanta ng Ariel Rivera, simple lang, ana. Nanya po yung chorus na, simpleng buhay kay ganda. May ngiti at may saya. Olen nyo po ngayon rin kasiping yun. Ano lay tsura? Masayala po? O po tamakanyano na naman? Matsura na lang harapin, Nung pong matsura at mabayat yung kaya kayong panamdaman, pota po magnasa kayo king mayaman. O kaya naman pangalandakan yung kaya kayong kakaluluan. Sana po bilang Kristiyano ali, ganakanta mo ning kapag nasani nga pong kinukyakata mo, iyapining kanawan. At abyayan tayay nung biyayan taya, ingbe, simply, sapat, ampong, salo. Amen. Ipasyag tayo pong ining kikatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Josig panglubos mayupaya, linalang King Banwa ampong nyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ning banalay espiritu, mibayit kang Nuan na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk, wananin Josig panglubos may paya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bamo kung karing mabye ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamis sa makding banal, king panga patawad daring kasalanan, king panga sublirang liering mete at king bie alananga. Amen. Kaluguran kong kapatad, manalangin tamo king malugod tangig pa, ing talapagluwalo karing mebalo at meulila, at mamantabi karing mapakumbaba at dayuan. Karing balang intensyon nga tamungan pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king mabilo, gabanala kapulungan. Manatili ya sanang tagapagluwalo ring pakakalulu, malulupig, ding mi pagkaitan, sumangid, ding piligrong mi parayula kaya, ring mayupaya ampong mabandi, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santo Papa, ding obispo at sablang mani muna kaya katamo, parati rasanang ipaglaban ng karapatan, ding sablang alang siwala, ding pagsamantalan, uling kayalan belwan, ampon ding mika kuno, paulining takot, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin kaya katamong magobra, king dayat malat, ampong negosyong pangdagat, agam panandasanay yung karelang katungkulan, antimong responsabling kukwang kabiyayan king danuman, ampong talapanese naniti, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring pamilya ring migrante, apagtisan dasanay yung kasakitan, kabigwan king pamangulila, ampong manikwala sanang inspirasyon, karing pamagpaulagang Pilipinum, ampong kasalpantayanan Kristiyano, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang memalen Pilipino, mabiyasalasanang kumilatis, ampong migunam karing mga palyari king lipunan, lalo na tungkol king kapamiraitan, ampong korupsyon, king saup ning ebanghelyo, malino at malaya lasanang makipakibat kaniti, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kaya katamong aklis, kapag nasan, ampon darawon na panalangin kaniting misa, ipagkalob na saning Diyos ing kayang kapag nasan, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Nginipodwan tamo yung sarili tang kapag nasan. Iabe tala ka rin kaya katamong panalangin, ding sablang papa nalangin kaya katamo, ding mamasa ka rin kaya katamong panigapo, at makanta mo naman, ganakantala rin kapatad tamong menga salanta,
king milabas a bagyong opong. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin O ni. Diyos ay pamisopan mo kaming gumamit karing mangayap ng bagay ni tingyato, banapaw imiya ing puwang pilatan ding mabandi at kalulo. Uling anak mo kengan ngenit manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, banding kaya katamong dahon, matanggap la arapaning Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapane sana ning ginuiting daon karing gamat mo. King ikapuri ang pong ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa mapamakalulo, tanggapan me sana iting daon ayayampang mikeka, at king kapamilatana, ibuklat meke kami ing batis, apani bataning sablang kanwanan, itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabeya kaya kayo. At kaya kan timurin, Itasyo laring puso yo, makatas na lo king gino. pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing purian ampong pasalamatan daka, kapilan man ampong no, karin man o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampong maganaka, kaya ka kami mabibye, kikimot ampong manatili, at king pamibye-bye mi ke ti pakingyato, emo ing lugod mo, iyang tatakman mi aldoldo, nunengeni pa, miririna na kami namang waga, tungkol king bye alananga, ngening at siya nalakya kami ring peka mo munang bunga na, ning espiritu a pepasubling mebye kang Jesus, panaligan mi king ing misteryo ning pangakabos, maging kaya kami ang alang kayangganan. Uli nita, pasalamatan da ka, at kambe daring anghel papasyag mi ing parangal kaya ka, at ngaming ang pupuri. Ika pining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, kasan metong ning kabilugan na banal a kapulungan, mitipon kami kaniting aldo agewa mong banal, at layong mitutula, uling gewa mo kaming bayong lelangan, king anak mong sinubling mebye. Ulinita, ipaniga po mi, itugtug ming espiritu mo, antimonging titi pangambon karetingahin mi, ban pabanalan nala, at para kaya kami gawa na lang katawan ng pongdaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lugdinaw ning biyen na king pamaylasam pong kamatayan, king waning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape at dinwang niti karing disipulo na at ngana, kunan iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, ami daon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na at ngana, kuanan iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayom pong alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran daring kasalanan, daptan nyo iti king pamigag ka na kayo, kanako. Mipuring misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungig pa ing kamatayan ng pong pangasubli ng mebye, darawon mi kaya kay ting pinapining biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulus-suluking katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan mewaig pa, ing banala kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Leon ing papami, at di Florentinong po'y pasyano ring obispo mi, ding sablang pari diakono religyoso, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mula, at ding sablang meyango nabye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkabit king bialanangga, ban, kambe ning Nuana Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring Nuana Apostol, kambe ng San Ignacio ning Loyola, at San Lorenzo Ruiz at ding kayang kayabing martir, at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king keka baning panahon, apurian ang po nga paligayan da kasana, king kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kambe ng pongkeya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka o Diyos, igpang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. At ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan ming panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos ming i Hesu Kristo. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, e mula sana babalik danding kasalanan mi.
Nuning pansinan mo, ing kasal pantayanan ing banal a kapulungan mo, layon ming pamayapan ang pong pisan mito nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sana kapilan man, kaya kayungan. At kaya kon timurin. Iyang pangtayang yaning tanda ning kapayapan, king balang metong. Kapayapan po, kaya kayungan. Kaluguran kong kapatad, nyo Yeso Kristo, ing tinapening bi, pilasan at lawan nyo, ing kayapan ning Ginoo. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang banal a sakramentong pigkalob mo kaya kami, makapaldan niya sana king kabilugan na pangataw mi. Bangking pangayagom mi king pamaylasan ng Kristo, neng bubulalag mi, ing kamatayan na king kapamilataning Santa Misa, pangayintuliran mi, ing mirakayanan king ligaya na. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya kan timurin. Ito ko yoring buntokyo para king masusing bendisyon. Ing Ginoo bendisyon na ng pong ingatan na kayo. Pakit yasanang makatiman kaya kayo. At ipagkalob na ing grasya na kaya kayo. Pakit ne sana kaya kayo ing lupa na. At pagkalob na ing kapayapana kaya kayo ngan. Amen. Ating bendisyon ng Diyos sa lubos mayupaya, ingig pa, ating anak, ating banala Espiritu mantabi ang pong manatili kaya kayo, manggaman king alananga. Amen. Ing misa mi daw ne, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.